Onilonga pamwe nangwe. Okwaite kupopi konyala ule wa minuto 30. Okwaite anongolo nomeno gomwenyo mwana. Shashi ngo tasimane kano. Okwaite hopula kena anu shitapopi. Okwaite hodi mburu unonu avurwa. Okwaite unote ya pashai omwenyo wake shogumo wanyanyukwa. Manganda ikandipula kutya. Otakopile. Shashi ngandakala nangwe evulo longo na imwe. Maina ndi mono lumenu afamo. Olumenu tapopi wako njo hayolo na keshogumwe. Oluni wayolele ndo nano nawe. Otodi mburu kwa. Ano naye ngo uvi hatu ndoka ya emegumbo. Kayeshi kutyano wayo kusimaneka. Ashiko yatira kukuvitha nayi. Ocho chimasha chityo ntima kontu. Okuyatala tata ndoka pontu yale no kumupapatera. Ono nteni nantu yoko magumbo. Uli na nantu koyachi. Onu unyoli kilonga. Ashike gumbo di lichiko yoye. Alusho andika ndategera ombinga waye ndi antu ashike umweta popi. So pa ifonka lumeno mwini mo na mibya alishe. Otopitiri nechi. Keheshi mandi ningi megubomu. Ocha ningi ko problem. Mateo. No, esandi popia. Ototiro gipu. Kehika shandi ningi inachopala kwa mishowe. Owacha anono yatirange. Shashi di tura mnondale yandu asano. Owala ndikala handi nukagano poke umakala nyenyukwa. Shono hacho ndati. Ano to tigini. Nandikala ndi dansa lusho shandi zigilonga ndaloka. Kirongo inji ko office ano traffic Havana. Kweti ni meshi behandi fitu megubomu. Oskola ya no luche no rentinga. Ni kuliambita muli. Omea no luche no. Kueterere kwike. Ototi ni mabini mipu. Paifata angi kwenda fa black sheep mu family. Pamongo stop ko overreacta. Egumbo dino tarika ali nombili. Raundo, pyo to kwa chiringe na toko paka ninge samwinga. Oya chimatita turuane naka. Neno weekend ya family. Undipe kijira nano nange nonkuruka twange. Ngo hole no family. Chimati, ngodeso mito jino unonanga uko koka uchinje. Ewa, enjoy ngano. Meshu weje wachache? Chimati, tatu iko magalikano setu kwa enoko ruimbo. Nengo haya nale? Ai, umwaje kuli no friend yani ngotundi bibeli andi akwa sere. Utota meka nechi twatu yapkai na Abel. Otuli munu watu kwa Abraham. Tatwani mbokolongana nako binga eno kangwa ndana kangwa. Otwanuka. Ewa chimati, atu ipa mochika ntatachia. Tatoto vulo kukaleshira nguho kololo mu bibeli. Tobias no figure assignment akuskola uke vininge. Onda manana lisigirwa ya tate. Shashua mani figure wae, pa ifecha ndura kukupia gani kanje. Inda ukabada no matanga wae hui, ino pia gani kanje ngai. Watate. Asamani yamwe konjoyeri na mama magumbo gawa hatirika. Kanyo ko magumbo kune simboli yakwana malaki ne simboli yakwana nezimolye. Tani ngapa ndikwe konjo manga menile gumboli ya ntali tapi. Onguluka de kuno kuirange kiza kuchotaka papya nyini konsamane we. Unona shawo hutera hote tate otai ya ota tondoka kumbada. Ochini machi ya mateko choshika. Asamana enjini ate ya kuchotai hameka kuluka dia ono ya nashio. Alushe hakala kaine simboli ya family. Menile gumbo momuta mekero kutandere ko hole. Onume ni bitavuro kukaleka pombili o megumbo ombili o konje euliko yoala. Ina pini ngafudimi. Mwana akonje megumbo ntali tapi. Moyoni wonena ke humanti wanu ngumu. Onga omara mwinyomu. Oyerike ko marungula tapo pinga ashiyala. Kae chuzi gumbwalu menu hatupiti mu. Anu ke mpina amoni isu na hapo pini mafamu. Etita antikose odino miti ngogulonene chiri.